Aitata ninkusima wamani gawe. Ninyikiriza ngo ina amani okunsumura. Ninyikiriza mukama ina amani agukumfora obugabe kandi no kunkorakoraniza. Mukama ekiro kyati nkuletire byona. Ebibeire mbindemesa kurote ebirote ebiguru. Ekiro kyati mukama nisaba onganyire nabekayo waitu. Habwe bibe byobusihane n'orwanju. Mukama nisaba onganyire habwo kuhaya abana hali sitani n'abachwezi. Mukama tuganyire nkekayo waitu habwo kweraguza n'okubandwa. Mukama tusaba onganyire kayo waitu habwo kwehayo hali abachwezi. Mukama tuganyire habwo kweruka amabara g'abachwezi. Aitate ekiro kyati nisaba onganyire mukama nabekayo waitu mukama habwo kutaganyira aba bansobize n'aba batusobize. Otuganyira mukama wekiniga. Otuganyira mukama habwo kusara mu mutima. Otwoje nesagama yawe ekiro kyati mwibali ya Yesu. Mukama nganyira habwo kutaganyira abansobize. Mukama nganyira habwo ekiniga. Mukama nganyira habwo kusara omwibali ya Yesu. Mpa amani moyo arukwera nganyire. Mpa amani kandi yonyogiye mu ekiniga no kusara mbomezi wange habwo kuba manyire ngo mnyanzigwa nasobora kubikozesa ebi kulemesa obomezi wange kugenda maiso. Bible negamba obutaliganyira newe isito tolituganyira. Mukama nisaba ompe mbabazi kuganyira bona abansobize. Mukama nisaba ekiro kyati amabara gona gankugamba mu kusaba. Ompa amani okubaganyira mukama. Ompa amani mbabazi zawe nsobolo kuganyira nokubalekera omutima gwange. Amani agakuruga mukikale kinazalirwemo agakundumbira mbiroto muhwerekerezewe ekiro kyati mwibali ya Yesu. Amani agakuruga mukikale kinazalirwemo agakundumba mbiroto muhwerekerezewe ekiro kyati mwibali ya Yesu. Enyigi zone za sitani ezabere naraba mukundumbira mbiroto ninzisiba nesagama Yesu ekiro kyati omwibali ya Yesu. Enyigi zone za sitani abaye naraba mukundumba mbiroto ninzisiba nesagama Yesu ekiro kyati omwibali ya Yesu. Enyigi zone za sitani abaye naraba mukundumbira mbiroto ninzisiba ekiro kyati omwibali ya Yesu. Buli kisoro kyona ekibere nkija mbiroto byange kwata omuroshe kandi ofokijo omwibali ya Yesu. Buli kisoro ekibere nkija mbiroto byange kwata omuroshe kandi ofokijo omwibali ya Yesu. Ekisoro kyone kyatahira mu mubiri gwange kuraba mbiroto ekiro kyati rugamu habwo omuro mwibali ya Yesu. Buli kisoro kyone kyatahira mu mubiri gwange kuraba mbiroto kwata omuro rugemu ekiro kyati omwibali ya Yesu. Buli kisoro kyone kyatahira mu mubiri gwange kuraba mbiroto omuro gwa Ruhanga nigukubingamu ekiro kyati omwibali ya Yesu. Niye chwaho buli kakwate kona na amani agebisoro agakwija mbiroto mwibali ya Yesu. Ekiro kyati omwibali ya Yesu niye chwaho buli kakwate kona na amani agebisoro ebikwizira mbiroto. Ekiro kyati omwibali ya Yesu niye chwaho buli kakwate kona na amani agebisoro agakwizira mbiroto. Buli kyabyeiro sitani mbicweka byo mubiri gwange kuraba mbiroto rugama hati no muro gwa Ruhanga omwibali ya Yesu. Buli kyabyeiro sitani mbicweka byo mubiri gwange kuraba mbiroto rugama hati abo muro mwibali ya Yesu. Leke sagama Yesu eyoje buli kichweka kyo mubiri gwange ekyasisirwa amani ga sitani ombiroto omwibali ya Yesu. Ninkusima mukama bokubonkirize. Ninkusima mukama bokubonsomurwire. Hakabintu byona bisabire kuraba mwibali ya Yesu Kristo mukama waitu. Amina.